Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule October ni sari ania Myanmar lam thu thar kan ngai tha ho don ani terrorist leader Min Aung Hlaing chuan insane South Dagon le Thanlin Faces God building atloa Navy entrance bula boma puak durmai tukin October ni sari jingdar nga po khan South Dagon Township Than Rota bom hi apuak boka sual sipai somthum an hliamani Min Aung Hlaing an trip anei dona wang hian sipai ten security an uluk ve hle maya ma se an tum ang tak ero chuan an in veng ne me ulawani ti alang chiang hle he sipai nun rong lal kham lo Min Aung Hlaing hi alawan nei mai ri ni na langa eng tiknia emo chuan athil ti man hi alam munge ina rinom an ho tulu ber local laya hetia bom apuak thei mai hi sipai tu te emo chuan an tuar le nge ina rin omani Sagaing region news source in khithit media an thil danin tukin Dariat Khan PDF le military council sual sipai te minkin lama anin kapa he in ka na hian military council sual sipai ho chu bakleng in nan tlan chia ani chinwil nui kan na river crossing a sipai le PDF te in ka na po sual sipai sompali an thia Sagaing region PDF news chuan tukin jing dar khat khan sipai motor an hal sak bok ni nan ta lang tan se township a po sipai motorin bom arap fuwa apuak zui ngalani ti hian an vain sual sipai somni chuan khovel om chu zonga poi soi lo te chunga kut thak le to lo turin voin khan mual an liam le ta ani KNU le PDF KNU hi brigade pasari an nia brigade panga chuan PDF an thlop bera NUG po athurwal pui bokani October ni li chuna brigade panga le SSC chu Mutro district a anin kapa SSC lam sompariat an thia tam takin hliam an tuar bokani chuti lai chuan brigade paruk commander so swe mong chuan NCA alading renga NCA anga kal an ni boka KNU brigade paruk huam chunga PDF ten dan bo chia in firfiakin an ron chea tuna tangin PDF te chuan KNU opram an chu san turani ti thu alo puang ve bokani atir lama SSC chuan KNU in PDF te training an pe tia dem na thu apuan khan KNU chuan chutiang ani lo an thalai te an ni zo ke ti ina changa ma se KNU chuan athil ti chu aban san lo ba ka NUCC le NUG a brigade paruk ti lo chuan an thlop zela brigade paruk chung la la a po an sipai ta chuan PDF tho pui an thlang jok ti an commander thu puan an chan le dana tangin a hriat thei ani KNU chu brigade pasari ania KNLA le KNLA PC ti in an la om le a KNLA PC le DKBA chuan engemaw chena SSC an tho pui ani KNU KNLA tak hi chuan NUG thlopin PDF an huma KNDO phei chuan PDF khoi in du chuan kan ruang in paltlang photanga yang an ti hiala hei hi mi puitan chuan a thlamun thlak le ani France Upper Legislative chuan NUG chu sarkara apumta France Upper Legislative chuan NUG chu nial kal tu om lovin sarkar puitlinga apom mi thu October ni nga khana puang lower legislative te po NUG hi Myanmar sarkar dik tak zoka pompui turin an la thudon ani France Foreign Minister chuan sipai hi sarkara pom lo turam kan ni angin NUG hi kan pom mai ani NUG sarkar hi lutto in anem nge to ani angin France chuan Myanmar official government atan amang tran don ani ati sual sipai Foreign Minister wanamong wina chuan France embassy hruai tulu te chu kovin hetianga sipai sarkar pom lova NUG sarkar chu Myanmar sarkar dik tak zoka an pomani chuan France sarkar sumdon na an khar sak tur thu alo hril ve ani France hian sipai ho vo na hi a hlau vak ero arin om lem lo military council ten mei chia an pong sual thina wanga action la turin ucho mu thun chuan UN assembly a ngen na athe luta military council te mei chachunga leilen na rang khen an soi sak na le pong sual na awang te in ram rang te chu na taka action la turin UN Myanmar ambassador
u chaw mu thun chuan atung somsari parukna UN General Assembly a the lutani October ninga UN General Assembly a chong thumna meeting a meiche zalen na choisan lam thu an chaina he thu hi a the luta meiche choisan na virtual a hian thu a soibok u chaw mu thun thu soya hian meichia te thlir ran na ti topi ram rang ma son na ania meichia te chona ania Myanmar a hian UN thu re langin pong sual hi military council chin chiana pakhat angania sarkar na alak nu atangin vo in thlengin meiche chunga hian rong takin ala chereng ani ti na soyani US lower legislative a Myanmar military council te chunga action laturin Burma Unified True Religious Military Accountability Act of 2021 chu October ninga khan an the lut hedan hi US lower legislative Foreign Affairs Committee Chairman Gregory W. Mix DNY lower legislative Foreign Affairs Committee Asia Pacific Subcommittee member Steve Chabot ROH le MP Benjamin L. Cardin MDM10 an the lutani hedana hian sarkar na an pong lak thu le sipai nan tha tak le amo phurtu te baka pol rang tin zona action latur le USA lunglu tol ti top sakte US in Myanmar chungchanga thuron petua aruat te tlomngai pol tranpui le mimang angte chomdol theina turte Rohingya mi te suat na thuwa US Foreign Minister ten an pompui theinan te Myanmar thil thlenga action lakte US in a hrek na thu te achuang ani USA Myanmar mi om te chuan mani bial MP te hnela NUG thop tura dil theu turin Dr. Sasa chuan a cha zui bokani Myanmar ram hi khover hriat larani lawa mi pui chunga SSC thilti dan po an hretak tak lawa khover hriat atlang au pui zel apoi mo zia Dr. Sasa chuan ama Facebook page sa azia kani NUG Home Ministry chuan Myanmar Police CDM zomte pre-CDM tele an chung te himnan le Federal Police loading turatana kongsial tuatan Police CDM administration adin thuwa puang ani yangun PDF te chuan khopui chung lu chil thuk zel an tuma wangin CCTV te chu lolak thak sak turin mi pui te an ngen ani PDF te chu CCTV mangin chui zui an ni thina man tok anom pha thin ti an thu chua chuan antar lang tel bokani NUG budget chu US dollar million zariat siamani ta sumnara tan mi pui hne na tangin chia lak abei cheya adu apiang tan chia hi pek theyania boruak ven huna chia petu te chu an phu tok choi moina pek tur an ni donani chia petura bei sei te chu kum khata chiat noi za somni muchin te an nia mani du thuwa pek tur ani awangin chu ayatlem sum lalut tan po pek theyani a percentage chu NLD sarkar hun laya dan omsa an ringani chia petu te security chungchanga NUG in mo phurnalak atiam bokani san kaya ramri phekhona chuan mipa te nena in tuklang rangin KNDF BO pathuma meicha PDF te chuan mani mo phurna theu zo takin an thok meka heng meicha PDF te hian eirong bol hrisel na lamle chan chuan na lama thahnem ngai takin an hna an thokani October ni ruk plai lam khan palet wa SSC swal sipai ta chu an mani le an mani anin kapa heta hian pakhat athi ani PDF tamna le chat thatna sagaing region a chuan sipai bang to te chornon le tumin region commandal hlui chu abuai hle sagaing region lama PDF te an chat that chho zela wangin regional commandal hlui colonel phiothat chu hruai tu atana ruat ani angin mo phurna pek ania tunlai hian sipai bang te dap khomina buai hleti tual chung mi ta chuan an soi October ni li khan sagaing region Yanmapin township number 1 ongjia sipai bang retire to te omna muna maniwa le Yanmapina sipai tang to te chu regional commandal hlui phiothathian amuloma security thila sipai bang te kai hruai mipui sipai poldin tur chungchang an soi ho ti hriatani Yanmapina sipai bang to pakhat chuan tundin muna chuan security thila sipai bang to te po sipai te thowan lania veng le khohim nan township le village levela mipui sipai din na konga sipai bang ten kai hruai se ti soyania sipai bang to te chu
reserve ang thawan nia training pek ngai to lova in pe sareng an ni bok turani ti ena soya chunglampang hi chu commandar hlui khan kai suain ati lui hlom ani deuh ber mai ti ena soi tuna hian Sagaing region a PDF te hi an chak thokhat to hle maya kani khino ayawadi kolin wintu pinlebu kata thingyan alei indole township ranga kholal administrator te kaltlanga sipai inrel bolna chu an chok buai vek to a firfiak sipai lam hian tuarpo an tuarna sa to renga Sagaing region hi Myanmaram chunga mi puile firfiak sipai te inkara silaya inka na masaber inka na thlengjing berle thitam berna ani hialo me Northwest commandar indop na hmuna ti hlumani administration akenko thatok lo ti chuan lam manga hausare sa anda Northwest Command Headquarters Region Command Brigadier General Phiothat chu indop na interrogation hmuna kut an thak na awanga athi thu achung khatlai na naiten DVB an hril Northwest inka na hmuna Military Council sipai thi an tamawangin Northwest Command Regional Command Brigadier General Phiothat hi sipai lamin manin hausare sa anda chungin Special Task Force Commandar pani Lieutenant General Teza Chole Lieutenant General Thanhlai Takuta dain thu zofia ti ran nia chuta anin dop na lama chuan kut an lo thak na teu palawangin Brigadier General Phiothat chu athi ti in sipai thu nei tulam nena in nim naiten DVB an hril ve bok mase DVB lam chuan Military Council thu nei tu te lam matangin alafin fia thailo thungani Brigadier General Phiothat hi Sagaing Kalaimio le Chin State lam vil tu berani thina mase Sagaing le Chin State lama sipai thi an tamta ka chuan mo phutna la tu ber chu manania aya the commander of the 6th Special Task Force Lieutenant General Thanhlai chu da lailok ni in Regional Command Headquarters Maniwa tun nai khan athleng to ti hriatani Brigadier General Phiothat athia nai tak officer pakhat point tuna kan chanchin hriat anga Brigadier General Phiothat hi athi ani ngat chuan sipai chung kwa in thak danglam na lian tham tak athleng thayang Brigadier General Phiothat an hnuaiami Regional Command Headquarters paliami tan an hria ani chuan an lung oi lo hle dona lo en reng ro u ti chia hi ka soidu chuani ti in DVB a hril ve bokani Myanmaram chunga ni khat chungin COVID-19 positive mi sang khat janga chuang mu chu an nia hrikai to zong mi noi le le sing sari an chuan to thu Military Council Ministry of Health and Sport chuan October ninga zang khana puang Ministry Headquarter atanga an thu chu dan chuan nimin pia dar kar som ni pali chung khan laboratory a mi singkhat sangria ja som thum panga test jinga positive mi sangkhat janga som ni paruk mu chu ani in shikai za a pariat point pali an ni heng ba ka hian mi som thum paruk an thi bel bok positive and call dam to hi mi sangkhat jani somnga an nia Myanmaram chunga thi to zong hi mi singkhat sang sari zakwa somnga pasari ni in shikai to zong hi mi nuai li sing sari sangkhat zathum pariat an ni COVID-19 3 in kaidar na satna awangin zirna school po October ni somni palithleng kharnon le ani thu Military Council tanan puanga hei ba ka hian ramchung state mun za somni chuanga stay at home an puang bokani COVID-19 vaccine lak chung changa Military Council Ministry on Health and Sport in ata landanin October ni hi thleng khan dos ni a in chiu to mi makta duai thum le point pariat pasari dos khat chawa in chiu mi makta duai le point panga pakhat ni in anvain mi makta duai riat le point pathum pakwa anin chiu to ani sipai lanin chothing sang ni pariat dan pui herlumatum ti thu putluanga chak chuak zia khingai thlateng October ni khat khan self style Prime Minister in Vuachop Military Council Chairman Diktak Nizok mi pui sarkar laka thunei na pong chu saktu Senior General Min Unglang chu San State khopui ber tuanggi khua kalin atul chuan sangni pariat Myanmar Constitution chu a herdanglam thei thu mi pui ma a asoya chu wangin mi pui ta chuan kan du to lo kan nol nu ani awangin mi pui te tlon lung oi tumna tongka mai ani ti kan thria sangni pariat Myanmar Constitution hi
han bel chiang ila ram din mun tidang lam dor thei thil in phum mu tur om lem lo sipai thu nei na at chil ten an thu nei na ti nge zel thei na na an ham that na tam tak chu dan chunga a in phum ru trewa an du thala an zia ani he dan pui hi sipai ham that na pek be seya pa khuam USDP party le kheng tlor zuan ching party hruai tu te chawin an thlopani sangkhat zakwa somkuwa kuma rampum huap in than pui an nei khan NLD hruai party chu ne taka thlan thin ania Myanmar amin constitution an la nei lo ti chuan lam siamin NLD MP te chu thu nei na sipai ten an hlan du lova sang ni pariat constitution an duan nu sang ni som general election a po he dan pui hi du lovin in than puya NLD chu an tel ve du lova amai ro chu he dan pui hi parliament chunga thu nei na kan chan thei chuan siam that zel thei ani yang ti in party chunga soi ho na an nei nu in sang ni som pa ni by election a do ong san su chi hruai party chu an tel ta a MP si tam tak nein opposition party an ni ta ani sang ni som panga in than pui alo om le khan mi pui zong zong in opposition party ni lovin ruling kan ni chawin sang ni pariat Myanmar constitution chunga sipain za som ni panga parliament seat an lua hi siam tha in an pai bo thei be sein NLD chu ruling sarkar ni turin an thang tling le ta dan pui thiat turemo siam tha tur chuan MP za som sari panga ayatamin an vote chawin atidang lam theyang ti alo ni le zela wangin semi democracy sarkar NLD chuan an tum an hlotling thei talawa constitution chunga ram in rel bol na la thil poimo vaklo tarlan na bung le chang then khat chau hi ti danglam amendment thei ani chawani ti chungchuan sipailal in ayan kol home ministry atangin general administration department chu civil thunei na hnuaya ada thei ram chawani mi puiterin ngam le in nga ngam na do ong san su chi hruai NLD in than pui nu nung ber sang ni som ni November tha a asiruk la in ne na changma se sipai ten thunei na an kuta tangin an pong lak to awangin sang ni pariat Myanmar constitution hi a om to lo ti in CRPH le NUG chuan an puang chuak to ani NUG chuan sang ni pariat Myanmar constitution be chana sarkar siam le ai chuan Myanmaram mi pui thlop le an ba ni be chan zoka sarkar na siam hi an thlang ta zok ani mi pui ten sipai sarkar an do dal me khi adik tak chuan sipai tanglai te an huat wang ani ngor lova an har kai tu sipai thu nei na a chil tu te ro rel na khol hi mi pui ten an du lo wang ani sipai thu nei na mang ro rel khol hi sang hi pariat Myanmar constitution hiang a chom nunga tin pulpit chang phalo inti tharau mi khohar ina sarmon vak ang chi mani party be chana tanga sarkar na siam thei mang si lo sipai ta thu nei na manga in lapor thiam hle si inti politician ataka bel chian do reng lo rule putara te ho hiam he sang ni pariat Myanmar dan pui hi lukaziak tukin an ngai ro pui ani thu nei na a chila politics amik amak po man thiam lo apu sipai dictator ten an bual at nu senior general min ong hlang hian lukaziak emo ati sang ni pariat Myanmar constitution chu mi pui te pom pui to nu ani awangin athia thei reng lo ti in ala tang ul na sa hle ani kong le lama chuan dan pui te chu kan hun ton dana zirin siam that thei ani thu asoi le loi box si ani hei hian thu nei na an chan reng du awanga mi pui nan hnol to nu sang ni pariat Myanmar constitution tuai numa ti nun le atum wang ti an hai lo ani dan lovaram in rel bol na le thu nei na pong la tu ten hnuaya chuan eng dan ma a to lo ti voina Myanmar mi puin an thil ton me khian atilang chiang em a sang ni pariat Myanmar constitution po mi pui sarkar laka an thu nei na an chu sakrual khan an vuiliam dai to ani sang ni pariat Myanmar constitution dan chetak pongpui tum tu te hi kan do dalin kan da thazel turani tunlai Myanmar ram din mun hi high court le supreme court lama dan thatak tak tlo chana kalpui chiam thei din huna kanom to lova sipai fir fiak ten diklo taka an nom an ma ka mi pui te tharum tho a kutmin tha ka
kan in le lo le kan nun na thlenga ti chetu te hi kan nuai chimit turani sipai fir fia kho hi tuipui zau taka anma ni chuan na sang ni pariat constitution long chopin apil me ke